Dobar dan svima i dobrodošli u novi video, ako snimam ja Veseli dječak. Danas radimo nešto što su već nekoliko puta radili, a to što je svinjeno radili, to je 7 zanimljivih činjenica o lavovima. Znači, to imamo ukupno 14 činjenica zanimljivih. Znači, prošli put je bilo 7, danas opet je 7 u 2 dijela. Neko mi se čak čini mi se želio da su klipovi možda malo prespoj, pa ću nas pokušati malo brže sve to ispričati. Kao što smo uključili u prethodnom klipu, naravno ako niste pogledajte prvi dio zanimljivosti i ostale videe, neki ću staviti dole u opis, pa pritisnite jedan linkova. I ako vam se ovaj video koji slijedi svidio, stavite like, kad zgodam komentar, znači možete i prijedlog šta iduće treba snimati i podijelite video i pretplatite se na kanal, pa krenimo. 7 zanimljivih činjenica o lavovima koji niste znali, drugi dio. Prva činjenica. Dakle, zanimljiva činjenica. Lavovi u debljini žive oko 12 godina. Znači, oni kad su debljini u šumama, oni mogu preživjeti u prosjeku 12 godina. Sad mislite li to malo ili puno? Ne znam. Idemo dalje. Ne ovo. Druga zanimljiva činjenica. Lavovi su dosta velike i kao što znate imaju grivu. Ja mislim da je ova slika Aslana iz Kronika i znanje. Mužjaci lava se mogu prepoznati po velikoj grivi i zanimljiva činjenica je to da što su grive lavova tamnije, to su oni privlačniji ženkama lavova, to jest lavicama. Zanimljivo za saznati. U činjenicama i znanjem. Idemo dalje. Znači, ova je lavna zastava, to nije toliko bitno. Znači, mnogo zemalja je uzela lava za svoju nacionalnu životinju, znači za nacionalni simbol, tipa Albanija, Belgija, Singapur, Nizozemska, Etiopija i još neke. Nisam točno siguran čija je ovo zastava, ali pretpostavljam da je od Singapura, nije od Singapura. Ne znam stvarno čija je zastava, ali u svakom slučaju prikazuje lava. I mnoge zemlje su se odlučile preuzeti lava, možda zato je kralj džungle, kao možda iz nekih drugih razloga. Razmislite što mislite, zašto? Napišite u komentare. Činjenica broj 4. Za razliku od drugih velikih mačaka, tu mislimo na leoparde, tigrove, jaguare, pume i ostalo, lavovi su vrlo socijalni, vrlo društveni, često žive zajedno u čoporima u kojima se nalazi 10 do 15 jedinki lava. Pa nije, pa ostaje malo je puno. Dobro, no dalje. Lavovi se mogu miješati s drugim životinjama, znači ženka lava može imati tipa dijete s mužjakom leoparda i tako, što se često događa. Mislim, ne baš često, ali se zna dogoditi. Recimo, mješanac između tigara i lava se zove liger ili tigon, a na hrvatski je to prevedeno kao tiglav. Dakle, mješanac između lava i leoparda se zove leopon, a mješanac između, evo piše i tu, jaguara i lava se zove jaglajon. To je znači lion. Zanimljivo za znati. Još jedna činjenica. Ovdje je bilo jednog lovca sa snajperom kako cilja na cestu punu auta. Stvarno ima jako puno auta i gužva što je dosta loše, ali to nije zapravo bitno. Znači, činjenica broj 6 znači je da su ženke lava bolji lovci od mužjaka. Znači, lavica će lakše uloviti hranu, ona je bolji lovac nego lav. Šta mislite o tome? Činjenica broj 7 i zadnja činjenica. Ovdje je bilo mjesec koji spava, a zapravo nije to bitno, nego ono što mi moramo znati o lavovima je to da lavovi u divljini prosječno se odmaraju, spavaju oko 20 sati. Znači samo 4 sata su budni, ali to u divljini, znači u šumama, savanama i to. Zanimljivo. Dobro. To je to od danas činjenica, ovo malo brži video, nije prošlo ni 5 minuta. Kada bi bilo prošli put, na veze, ovako je taman. Znači, ako vam se video svidio, stavite like, ako zovem komentar, znači kao što sam rekao, možda ako imate neki dobar prijedlog i pogledajte naravno i ostale videe, posebno Harry Potter Quiz koji je malo pregleda za sad,
makar sam tih video se objavio. Znači ako vam se video stavite like, da komentar i pokušajte neki prijedlog, šta bi mogli da snimati, znači da li opet zagonetke ili pak zanimljive činjenice, da možda zanimljive činjenice, ali o čemu zanimljive činjenice, znači ako imate kakvu ideju slobodno recite, pa ako vam se znači komentar prijedlog nađu u videu, ako ne prijavim to što ste predložili, dobit ćete i poseban poziv u videu, također riješite onu zagonetku u 4. dijelu zagonetke i na taj način možete dobiti poseban poziv. To bi za danas više manje bilo to. Da, kao što sam rekao, nadam se da vam se video svidio, like, komentar, pretplata i dijeljenje ako može i vidimo se znači uskoro u novim videima, vjerojatno za nekoliko dana ćemo snimati opet zagonetku ili nešto slično. Vidimo se uskoro, bok!